Karbi Anglong along PGR Vijara long lia long ke bekicia so atuma phan ke tharli ke ADCC atumta che dondun. Long rikrehini sarha bia maya tumahin penta tong sikot pen phirang kia mai kang nipon. Ingdeng thom kebra hini Karbi lamera mai ningkan ise kamai pi rong thilu along kapaman pon. Aprang se birta kelara do anuphan kardom bajir lo kardom non birta than je bang sami ojang terang pi non arju ikha birtang tompe. West Karbi Anglong along PGR Vijara long lia long aron repen kido kebe kicha so atuma phan tharli nang jipu ke isia tumpen pangdak pondet pen Assam Assembly along Assam Congress songjapo Deboprata Saikia pen la so puthak lam thekar judun pedolo la so puthak pen ke dam tang thang ni phai ingkoi ra ke thomarni KSA la pen ASDC Youth Front atum Assam Congress songjapo Deboprata Saikia me phi ke kai sai deng ponlo Demokrasi kia muda ban, demokrasi kia down, demokrasi kia down, demokrasi kia down, demokrasi kia muda ban, demokrasi kia muda ban. Thang ni phaing koi rap clear ni West Karbi Anglong pen East Karbi Anglong Congress atum Chelangsi District Press Club of Karbi Anglong DPCKA sahemalong phirangkia mai ingnipo laso phirangkia mai along Karbi Anglong along PGR Vijara along aron repen ke dua tuma phan tharli jipu ke dam tangarni kachingwai hutpen si Karbi Anglong Congress atum ke chikroidun etlo lapen Assam Assembly along Deboprata Saikia ta tharle de ripule ki pukali bonta tharle lia prang PGR VGR along ke do atuma phan ko dak ma kapa doji pusi karjudun chot lasi Karbi Anglong along ke do break jam ham phang song atu matha tap nang ni pusi pherang kya mai along ningjip PGR alam pen question ka kori question ka chu so alam alo ajha ka song atum lapen ke ajha organization atum Dili Tumpan nang point lo, Jet District Congress Committee men, Deportment Saikia Sarkaninge itu unlawful and unconstitutional. So kaninge alam the kata klata kaninge tunangi si PGR along lelong ke dua Tumpan eviction ka pun ke claim along bagi ini tu cikroi dulu asal nang karju alam so kada ke tadi masih itu berikan itu. Dili Tum ke cengsi alam bagi tu lo, je PGR VGR along the eviction ke claim han all party meeting 20 तारीख ni hang iklo halas warni sidili tum digi tum dako dili tum chikroi ve ko digi tum dako dili tum bangkom mantri bang tum meeting attend kori tum diklo halas o good press meet ki hota alang ni usuk terona ka alang ni hata CEM ake hai londa ada dulu lasi clear lo dili tum ke eviction akan ke dili tum hi hang alama be Eklam unge lake government residence do, सरकार residence do. Dili tum claim ji pada dili tum claim unge dili tum malam aja kongre. Claim pada dili tum claim unge dili tum malam aja kongre. Government rat amende ke pahai ke alang ni tum pansi ke pahai do. Claim unji ke claim unge ke alang ni. Lapen ke kelam Development Saikia Sarkaninge lo unlawful and unconstitutional lo laso alam ke hala alam ni karju a video ni tunke langke hala dakke laso abort ke use ke en masih ini akaprek a video nang jong se dolan ni jong se kene ke do produte nang ni tum dili tum kana ni dili tum atumi ni sam alam ni rope sam ko pen Development Saikia alam ni penamatan tu tinggi hala dak alang ni lason alam na ha tadi lapen ke alang ni the alang ni je lo je ladak eviction den lo pulutan de more than 10,000 la to phan kona lo dibiji wa lamban ke labat karju sita Karbi Anglong arlo scheduled area arlo si binangi ni je alang tunta India amuni bina Indian citizenship mudi pulotan te elong dalam itu tak dolong. Sida Karbi Anglong arlo scheduled area arlo ke dolong mudi jadi. Nasi clear nanti tu kali kita arlo. Hal su question ar karju huta. Reply ki pidun ke komalo reply pidun. Dili tum HED minister.
Jugen mohon alangi reply bidun lo. Depro koto sekia akan alangi reply bidun utaka dak protes kuri le. Alangi hal support aputi kuri dunde alangi thakun pame. Lasi ili tum Karbi Anglong Arab organization company tum chulini pame lo je nili tum lada politicalized claim politics one way lapen ke ajak alam da arjulong pustame ajak news le theklong pustame arju pame pajut pame a language buji pame Ohomia pustame buji pame arlenganam pustame buji pame pajut vet kana pile comments pi lutante dil dunia arongji lapen ke si Debokoto Soikayong sarjong si alangi tunane kanige dukok je unlawful unconstitutional kanige dukok tunante dili tum kanan pinoi dili tum aku cuma dukok Debokoto Soikaya amethang matan me alangi clarification di kursi dili tum kanan je chalo assembly dukok tunante Ijar Vijara long aron repen ki dua tuma phan ki tharli vek nangpu lapen ili tumang bong ka lia lama bang ki char bok tap tedet siki meji puta alang li tumpen ningje ponthu Damtang di file ko yani tum resolution ene lo decision ene lo tapan action arbe lo ladak alam bang itu arbe arke hoytu non itu man mane nain so share doi ba ko mane aron member duni itu halal be ci kongrong dulu tak ke halal kili dam dia dim iklan ya kam halal mane itu cunci lasi ili tum party asom tibikor halal excitement ko itu kayak abang sih normal kok kami lasi ini tum macam ini lah halo je komanya political party lah sono komanya asom lah sono halal bang ini tum already cipro kan lo gitu cipro kan tamu lagi lasi nang tum confused kan lo mampu nang lo lagi maya asom kami lapen komanya tham do paling sih ane cipat hiji ane cipat pungi balik lo lasi ini tum claim di ke non ke government ane asom party lah mau jaman nang lo Rom jaman namanya, ini dom councilor serbantu tukang rom, lang rom, alang itu government tu sih ketharle namji ma, lapen hal tak, punah sih alang tu masih di ma, OBC ke pacu ma, hal ke mana, government tu tam lagi, lakin itu 62 area lo, lapen 62 area bangke dasi binang di bawah biwek di bangke ni tu kongres lah hidup sama tu tak tu bangke, kasi. Nijang Karbi Anglong dong kamu kamarong supi Karbi hem tunalong thang ni phaing koi rapliar ni long ri krehidi sarha biamai atumahin pen phirang kiamai ingipo labang so phirang kiamai kang nipo nang ko alam theki non ke wangji jang mini phaing koi troxi la pen ingko raner kep ingdeng phokebra isike pleng long ri krehini sarha biamai katalon ponje phan ingdeng phokebra isike pleng lake jirikin deng long si padopon po lapen kadu kawe Karbia raratum sitami cirab dunang jipusi than pachinipon labang so maya long habi men sing teron borteman hemaringleng lapen kaprek man ke doatum chetong do bort hoil pen great son timung Karbilong ria birta non ke wangi tarik korroksing corner ke jirkineng long si nikana segamai pi kedoji lasuput hal cengwai penil tuma son ka cengwai ponda do lasipini ame long niltum ini sarbe mai pini tong sukot cihang nang kok cingwai nang kok alam mela puilo ilitum Karbi tum ta nim do rekom do abisar do akidar do lasi nilitum ta ningkani sekpen ipong lalong rikreni sarbe mai amai pi kibi ponji pusi pini cingwai pon lasi kibi jia dembang nilitum jiriken dengalong sipipo lasi halaso kibi along nilitum Karbi nim rukom kacing hon akar bidoan lapen ke imithang pindeng sumpot lapen nim kacing hon amban napen ke do tuman tanang jitong dun peji phansi pini litum harmana bangpu dak cingwai ponang kok si ini ka chaporai pondo ingdeng thom kebra hini Karbila meramai ningka ne segamai pi rong thilua long kapaman kedam tang ni phai ingkoi ra hiniar ni pen pang chengpon lapen kedam tang ni phai ingkoi ra ke thomar ni ke chogar ni ke ada papor melom tiripia mai phu bari mingti ari deng pen lama ing thorpon
Lapendet tirim kangduk tu jeswar terang KLA ni hangdhon seria mai phu pen Japon lo. Lapen tiri kama mai phu surja rong phar cherabdun. Lapen tirim ke thok tijer hoya sing te ron kurusar rong thilua hin pen thok jer pon lo. Kitab kang pua mai karon hang sepi dun mai phi KLA hin pen Japon si labang so kang pua long aluhisar pua man pen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin, Dispur Dr. Upendrajit Sharma, General Secretary Ahom Sahitya Sobha, Pha Pangjang aluhia man pen Dr. Dilip Kalita, Director ABILAC, Manpeng aluhi EM Surjarang Phar Chetong dun. Lapen ke thegiding atum an kitab kang pua jai megalong RD pidongsi mesen pen ingpu ponlo. Lapen Dr. Numol Momina hin pen calendar sitami ingpu ponlo. Lapen aluhi atum pen mesen alam the than pon. HDP pen sarpin po tiso karbilong ria birta. Itu maknang ke Feeling very glad that 32nd Kabir Lapentemai organized in Bukajan LSC here in Amlukhi. Ian Sujo Rongtharji also with us, and people they work very hard to make so it is an opportunity to make tribal language enriched for So I believe that Lapentemai will play a vital role to promote tribal language and the people as a whole. I congratulate the organization and I congratulate for this 32nd Kabir Lapentemai. So then sending it to the membership of the Kabir Lapentemai. Today I applied for life membership of Kabir Lapentemai. So I will contribute for the upliftment of Kabir language now. I am also learning Kabir language, and I am already promoting the Kabir language. Whenever I go in public meeting, I used to say Kagom to them. So they are very happy when I go and visit and see one of the words of their origin, and that way we can promote and make our language familiar to them. Sir, a beautiful message to the people who visited from the Morocco. Yeah, this Kabir Lapentemai will bring the happiness of thousands of lakhs of people of Kabir living here, and they will try to make this language more familiar and acceptable to people living in Kabir. Everyone must learn Kabir language so that they can communicate with each other without any hesitation. In that way, if everybody learns Kabir language, then there will be Modi's dream, ease of doing business. So ease of doing business will be very much effective if everybody can speak and understand. We are so glad. Thank you so much. Bang pining ansi hongkera hini yang deng anwetla lage la sojo ni lo ki seng cheng ke halu president ke bra thok hiripu ikora soksiar ni si halaso committee hut nikan bang lason nikan ase ke maiti lason padu gali nikan ko pit si ke padu lason si bang bompen nang du bom lo sitame ahut dapen halasut sokar tu pen akirap lason kabide da joini kabiara tum ta kasi tudun kabe joini ahut dari ke maiti padu ni da titia ahut adu sida non bang nikan bang tum talon long lo lasi ini ke koknya bah ini yang ding tum talon polong lo ba bang ke kalbiang long Autonomous Council kasari pon Dr. Turiram Mohang Japon kalbiang long Autonomous Council hin pen kabila mena mai panikan asik amai pihak farman baje dolong tangka langsung titik di pon itu kedua join si langsung nikan bang tum talon polong apen kabila mena mai kese ngathep ke itu kabila lama ki kapacan anso se kapacing thur amet lamchong anso se kapacan tang thur pon so
ateng pen timang ateng pen nona atung si tame lempom dampom apen iningan ikan si tame tuningan ikan sontot karbiak khai pan kenang so atur ke thitu owe kimi owe bari metom handa kenang so itu bonglong terang yudi sikatok tekang alu arona teng ada masak lagi aprang ningkan karobe sirkebra proksi harus sika paklang kitab dan pen ke abipin lo asinon kabila meramai pen tuningan ningkan paklang tuning sita ronglin dan bisurong je karbi kubuson benceng lok yung nung kitab anparta uwi dimiatum kitab lamjir tomosu hirjir aluthui sida pining paklang konlo jadi tuh ngom pasti tangklong kung siti mo ngakihai ito ka kitab lapen kamrup dimahasaw nogaw hujay longri pen jadi tuh topang lamet ko tuh makitab ka piningan ikan paklang tikon pata ladak dui buat posisi dong terang kitab karbi alam larben kitab kapen kapreka kitab kita pining paklang kolom Pinia Birta Lansi Kang Tonlo Kardom